Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka Joint Action Committee Against Umngot Hydroelectric Project. Hene kasngi kalay kendo ya Myntri Rangbah kejela ukon rat sangma ban pensngau ya kejing persa jangki ya kini ke project bat nak kalian kini ke kenhun keladawan Myntri Rangbah ban Pynkut no ya kini ke project. Habai kalian bikin ilam ke JAC kelapen pau bahak kejing kendo nak kalian Myntri Rangbah kejela kon rat sangma ulong bai kini kamat nak kalian jong u panhap ne syang perkat. Henry na kalian kakenhon keladawa bakadi ban Pynkut no ikini ke project. Namar kakta iki jakareng ha ka baki ba KM na kani ke jaka. Kawai ru kajing snai kini kadam kan kata iki jaka jengokai ka baki ba KM kamai jakpo da ka baki ngikilin. Ka JSC kaya yang scam ha kanong rem jangki. Bandawa badi ban Pynkut no iki jingtemu ban snai kini ke project. Naka iskasih hills kat kumba kila pertama dia poka tu bagi ai port tu ni kidau tu bagi don sipot ni andai kat kum kecitip kecengi kapoi khatbai khat atali project ta ini mar kum makapau mensuap ta public garing kat kiman pelong house nama cakatat kasnong mansang pengat akalis kum kawen kisnong panchakta pada pentrai ni project dai hak de kanti mentapat kidau pan kisnong mansang kam cakta dai kum pelong pat kasnong mansang kisah kadai kawen ni kidang cakta baki kidang cakalang dan ke cakarep hadis ki cakaki cungi Kemudian is kasih hills kumba khatwai khatar kali kisnam. Temut Giant Hills pat West Giant Hills kemudian do arpo tam kisnam. Tidak ban betai long kat nu thai ka pisa ka ba long gini kisnam ki la. Oh kat nu ko poi kisnam. Kisnam kan na thai na ka South Lur. Kisnam. Ang dia cash back untuk dah. Nagdadaw lang tugi payba iba im sa aga tourism terpecah jurna Kemudian degi hajar lani degi hajar diberi sakta daga penteri kani ka project. Degi fau hajar. Tahu keren kok. Tolong kani gacing ya kendu cungi ya CM menandai. Long sisnong long sutenat nomor balai uang ba umpat perkat kena kalian ke sarkar ban lihat becekman te uang bangi hapan le assessment swa hapan consult swa nani hapan ya perkat bah bat ki meeting jong u bat ki wai ki local MLA hapo kabinet nang te hapan perkat swa ya kata tinggal ngai ba uang ba kawai uang ba ne kadai kasien ka ba nengkong kan ba usyang ban ni mena handai umpat ne ya konsalan umpat ya ka ban syang meeting bat kini power in charge te uang ba long habai dai bekani isu unsa syang bat ki power in charge nang ta bat kini kabinet ministers ban ya perkhat lor kani ka cing sisa Hoi, kasyang ka sarkar, okay. Tang pada long nakaliang cungi, lada ka sarkar ka sngap ngi ong bayaki bakin pensangyan ashi sundan. Namaring la sutu ba lada kidan long kan dai ka cingtu ya ka cingim cungi sirta ka cingim cungi baro hakalawai ma. Te kum ki cakarep kum bakat nu thai ka jinghe kini ki cakarep ki bandu da kidam ya kata ka wa ngim la ban ong ya kata nomor ba ngim pat le thau le wa ma handai hakani ka assessment jongki kila tho tang pada long hak tu assessment ro buni ka long rong kan ka bam dai ke ching sisa ma la si hakatu ka assessment jongki ka kisu asum ma kim dalat sisa ya kata ka survey jongki tengiru ngisupai dai selentar ka wa muat ong bai nadu kipan sakta dai dak dong bai nadu nong cerong serum sedu daki selentar ko muat ki kini bar ko kincakta te kincakta ko mut kacik karep jongki haki umngot ki babun chat nadu kwai hadu tempau hadu ki kita ki da dawa nadu ki keba nadu ki sensar hadu ki ni ki sok ki pai te komut kacing du yani ka bakrau kan nomor bakat kum kriki sensar kari India ka bangitip what deputy chief minister akan mau nak kita kecil ki kita ke KST dau yong hadian baka Supreme Court lapan kesan di celong try mat pok pendau bawa deputy chief minister kemen bhar baka Supreme Court kapan kesan
lewat bangir mentangi suatu iba ngir kita hap apa ka sexual iyo kalau try yaki sekagi putai kenapa kata ngir kijang pegawai ke nongrem nomor bagi lain nang dia komunikasi nak pon minum syah ida lelai ngin persya Ini nagaling ka GSC ka Umngot Hydro against the Umngot Hydroelectric Project ni lawan mikman banyak dunia ia Chief Minister te nagaling Chief Minister ni ada banyak keren berpersengau ya ka jingga jungi ha pro arteliti district kiba na kalian kamu konrau blok bat nagaling jungi kiba hab seni showroom jongka amrem blok kita kumga darang ilka ila sak tak jur se hatin bala dep pan shenaya ni ko project enaga liang jong Chief Minister ula ai ngi kita ka dipensai ba unsap pet sakmi bahaya kena ka project ban ngi demand ba ban ngi penskam wi ba de ban scrap ba kena project nomor ka ta sibuna ya ka yo ka kot ka jigim dengi beri satai kathan nasa nang ru ta hi nasa rum ta ya ka beri kendau ta ya ki tourism ta ya ki doum bat ka ta hi ka mariang ni berakoi te nagaling ka GSC ni demand ba ban scrap ni project bat Chief Minister u la kular ba un pe mi alor kane ke Dawa jungi tuai kumka laska na nang ta kadan saka ini ka amksar kidan sakit gue project kiba sarkar ka kadan jikmun pantrai nang diskma ya ka ban keren sai bet ban skar longkap empat ay ga yengi garanti se ban pular ndrai nini demand bet ban scrap igrik project te mair wila pular ini ba in pet mi alor dene ban discuss lamar ki officer jongka like joka electric department Hila ikundu na empat yung Power Minister badai pet pat dia kena kam. Kami tengi sini apa ka leadership jong kadu Chief Minister mo. Sega iga decision di ka kadu ka digatai. Kan se in la mai bat ki officer na pa nagi expert na liang ka office jong ka MCM. Ya kampor ngimpat bu re se tamba ikulari yang iba in pet mi bat ngap hi ba ngir ut halor kimat jindawa jungi kan. Tiba lah dah sorkar ke yat bet ban pentrai ke projek ke kita kasin jam ke bab hipinship. Ngi la sini apa ya ke leadership jong Chief Minister rangkat bat ki MLA jongi ngi la imkwi lenti ba ke ba kinila persya ing pat ba second up skam ngi namar daki hajar daki sepangun kiba persya alo ke projek. Nakaliang Chief Minister ban rai le se empat dan utak ba kai gai ba un rai un pai un kmi bat insa dan ka assessment ba unsa ya lada ka kadan syak tak kita le se waru to put ban scrap no la manjur kita pan nagaling jong ni ka GSC ni la kulari ba kan ko ka mini hydroelectric project ni kulai hiban isno tilang ndai am suban persya ndai nomor ba Sega state kadun kami ya ka power no ya ka light tangtan empat lah hiban mundur ma nomor ba kejing ada hi kata ka star cement ba kanika Umngot hydroelectric project nomor ka Umngot kadai ka ba kerpang ani hi ka palabra 6 nomor Chief Minister kubur ba ka tourism man penduk ya kate unam penduk nomor ukwa hi gini artali bakin kin kiu kan longka tourism berkaret ketika kata ketika thong jong Chief Minister jong apa ada kena tourism te kidan isnang gamba arfo arfam teli kita isnang di banta ya tourism